Phát Pha APR Papati Tangwan Mandang Programa Nagasim Bangchun Tuni Hi Gospel Zone Chung Chang Thua Ki Nanading Tijun Hi Gospel Sung Adang Dang Ho Hi Saithe Zati Dam Piom Nai Hisam Le Gospel Zone Kahinde Lan Hi Thildang Ji Nei Pon Ahin Zipa Ahin Sunpan Anadei Pienta Ahin sunpan ehodinga phachung dinga anager chu biham taile paka Yesu thilkedang bor paka Yesu na to ho paka Yesu leya ahungna aji pa hi thirdang ji ebo ama thu gimna le ama gimna thilbor na to ba nang ho hinna na ne ba tun so hin kimlo na nei thene ni muti adoi pipian la thu pipian ahi bangchon tuni ni khon jong Hichin le khabu isimuha ko na ehon jong don so in kim lo nei thine ni nga lampi kichi chikin da hingjin pathi eho pau hi pakai je su chung chang thu het chin le het kil na ne diu ba hi itu thu bi pe lo ai ni aji je byam tai le pathin kum dam pin ho ta Christian so pi hung hi ta ane wa pana pathin ho jin Pathin ai no na kum som ni wa ta ai wa nga na ta san chui pi ham ta hi le na chang me a ke hal ba nga oi che chu ji sei de lo mi tam ma lai Jesus Christa chung chang na ta san ni pi ham ama hi pi tin ye lam ta le ni ma cha sei the lo lai mi a ke tam ni he ji sin chun John Gospel hi ke la na le e hon jong pakai pathin chu I pi ya e hodinga ama chu pi ham ti hi Pacu bite liu tasan muni. Jadi cun tirdang dang ina say masangubin introduction ay lore alang pi pabebkati anavia witin alang pi analuno itin tuni ni kohin. Amasapen tayin hichile kabuhi zone ngai lore ngai lut zone kitipan ay sulahin kim khanin ba amahi ngai lut zone kitihi midang hipuntin Lazar ke sena hidam tiang ager vini bizinam taile Lazar chipena Mary le Martha in asupipa dam nali ma pakai suko ma agachia chuni pi se hanam vitia hele ve nangai lut ama chu Lazar chu andam bo jinchu ichiraya pakai sule numei de ni ki ho na kamchang ho hi ale ting ho hele Ichi John kiti pathin mi ngai lut na ai lo la pathin ngai lut ti kiseina ai ta hanchun ama min ta ta hi bundin Lazar kiseina Lazar din ahin si hiding ham ti gitcha ta ma omin ahin na atam zo Bible thim tam zo ba chi Zebedi chapa John pakai sunung zui ama chu hiding in atasan gani ai pi chui tale ama hi John Gospel le khatot ti chui he ji ngavin chule ichi John le khabu hin sun pa ai lo la ngai lut John te ki he pa hi ama hi itabang mi ham ti jom sa an le kin le ama hi sermon masa dang dang jong kan sei tain da salam lim le mer ve dinga jong amer hoi be se hilo vom de du jing tho the thu jing Chile amin hi ngai lut zona ke tiwanga chu ama hi ngai lut na mer mo mo long pulo mi him ka ni ni mi hi tabang in thomo jong le alim la mera ku na ngai lut na khutu na ai lo le ta san na chang thei ka ro mi cho ama wang hi alim ma mer jong ki da da om ji ki cha cha om ji nial le hel mi him khat mi to ki friend thei lo hel mi him khat ni ni ichina bana adim amer jong ngai lu na puthei lo ina bana ami hi na mong mong jong hi ngai lu na nei lo mi him khat ne ni milung tong milung hangwa thu hi henang la yong le akise hi ro ki sa ki la hi le khungai so lo wa action la jing ho khat ne ni Samaria ku pi ya ding pakai le sun thir ke dam dam pi ana bor jing ahin la Samaria ko avela alu god ki phan jun Samaria mi te hin analu sa tu ko
chỉ chun zon le asu pipa zo ko cha lu ha ne pakai vana ko na mei ko ka hin ko ha he chi ko pi ka bam sa de ta ata bia si nga chu zon chun vana ko na mei ko a ko ha thaya ai lo le vana ko na mei ko chu a ko ha mi ho cha ka bam sa the lo chu chil ke dang bo the ho lo chu ama ba thiam gau khanin vana kunin me ko ako hlathin alung han ho chu aga awam sa the ti chu Eliza tu simwa ko na anaza ai ling ta sa ni ko tha ding ngai ta be yong le pakai Yesu thane na wa nga chu pakai Yesu chu abor sa han ni hinalai de chu ita bang khoma chu ki tim zo lo Samaria ku pia akilu sa lo se ja chu vana kuna me ko la ka awam sa ling ti jange gam cheng anala ai nei ama hi apa je badi hin chele anu hi shalomi akitin anu hi thagau hogutta hi thagau mita hi achate ninga thilpha gyaljin minu phata khan ani jing nei hiji chun paka Yesu le ya alen la ya achate adingin tauna anaman pen pakai Yesu ko machan achi kachate ni hi khatna zina atwa khatna le ya nam ma chu le se na hi kum sang le gam tung do le nahi khata hi le ka sa te ni na zin na be cabinet minister khat ai lo la vai hom khat supervisor khat chi hi sa ti na ta ba chu ya wa he te ding a chu nam ma chu ka company wa manager nang hi ti ngai le ke ni u cha hi ai lo la ka sa te ni supervisor hi sa ti na ta ba chu achate ni ani thupna ahun nei pine chunabana ama hi ahinda ni se ma bo chu milung kho hi ngai lu na jong nei thelo khodu na jong nei thelo chile khungai so thelo milung to ma hi ama hinda na hin ame a khoi lo ki hilovin ta saram chon na le hinna khoi lo thil tam pi anani ji ni chile mi ka ta lo ni sungkol we ngaman mi hi je chun ama hi zolena la mi he ai lo wale athisa ka ung chu fresh hi ta zu thei ai lo wale a hoi be se lo khanang cha tu ya hi hoya hoi hi ta sei thei khan businessman khan hi da ni le kilo ji chun ale kha to na ho hin ngai lut na le ke ta na ba hi ama a se bi ben kha chu nei jing ne John Gospel ama tesimonia kuna simunthei ta eodinga ki hil na thei chebiam ta ile mi kha chui tabangin phamo hanang mi kha chui tabangin don mo hanang i tabangin gilo hanang i tabangin phamo le jing jong le Jesu Christa hinna hinne ya Jesu Christa ki siam tha na hinne ya pen tha na hinne te le amanu ama pa chu hin khu ki khiar na ne ya a hin khu lui chu apai na te ya pakai Jesu ko na ngai lu na le chon phana pa chu a hin ko chana a to te ti chu ama hin ko ni mu lo the dam pio ni epizinam ta hele John Gospel ngai lu John ke ti pa lo hin ngai lu na le lung se ko to na le thu ta chu a hin pin pi hi pun pakai Jesu ko na azil do a ko pi son ne changa hin atira bulin mi kita hi pun mi zong tabang ai hin ngai lu na nei thelu ku tu na nei thelu mi ma hi zong le pem tha di ta hong ya pen da na di ta ai nei ni khwa ko na chun pathina ni nga ki pe na ai nei ni khwa ko na chun ka hu hin pu le ka leng pa ya ani sa na ko na chun hi chi mesaya pakai Jesu chu alung sum a hin na chunga chun leng wa op sa ta ni hi chewa ko na isi lo na chu tuna in Christian tam pe Jesu Christa hi a hu hin pu ni na de ve na ki sa no ve again te ni ko a hu do pa de ve na de ve pan pia mai cha ni ko a pan pi ni na de ve ki thu pia mai cha ni ko a pan pi ni ki thu pi ni na de ve a hin na pakai pathi ding jing pathi ni a hin ko chu ma ba vai hom ding le na to ding in ko cha na de pu Izinam tayo pakai Yesu na hinduwa vain ho ma pakai chu na le pa hin te ngai le na nga ko na thuzo na nga ko na chonsin na nga ko na kitla lo na nga ko na lunghan lung chong na khagao ga bo chun na hin tung tin khagao ga na thelo ho chun na hinduwa na to thelo ri ti na hin ta tu ni kaping ta ta na ti ai le na hin ko ti ya na
pieng tha chon sit kisia pieng tha ti tingai le chon sit kisia lung heya I chon sit apa cho ye ha ding bol ke ta lo min ti ni cho ka pieng the dan na bol ngai na bol jinga na chon na ngai na chon na ko ki khia na ne na nei thei lo ai le pieng tha lo nei mai the pieng tha ka hi dan na bol ngai na bol jinga go na chan lo ai le pieng tha lo ni ke na ka dai chi ngày lúc zo tu sima ko na chom chai ga se do hin aba na chun akizi kum hi kim kha chun edi sogi na ko na zakhat ni se yin kim kha chun zakhat somni la nga chan ke na se ji ai la ha pia ichi khang ai thil so ho tu sim ho to ke le ngai le edi som ko le nga hi gospel zone ki su pha pe heading in sa na hin hi chile akizi phalahi itabang ham dahile ta sanchan ni ho zo sin holang kai ho farisi so le dan thu sun ho le khathim ho chile synagogue akuna sanhedrin akuna genthena hasara dam pi ana do na banwa lengla dal te akuna sugimna lengla dal te akuna genthena simsel lo mihim kama se do zalo genthena dam pi ahin to lai to wa hi ichile khai un kizi e Christian dam ta erena kiti tulaya saiti dingchun stadium tabang football ki chem na men tham ta na mun ho football ki chem na playground ho tabang ho ane ne win hichi erena mun chun playground mun chun azin akim bela hin room leng te ho mi pi ho to jin alaya playground mun chun erena mun chun Christian te aha lun jin an halu ti mole sahang gil ta ta ho hum pi ke pi ho chun an halu novin Christian te cho ane sa jin Nero persecution kiti Nero leng khanga su gimna thusim video ho ke na he Vietnam sen hiloni room leng mi kha se nam asu den te pun room leng so mo hin gitsat lo hi la su gimna anani chu tha the tha lovin gimbo lovin along tan the tan lovin songkula khum the khumwin abung bua ki khai loi kim khat chu sam ho ne sa ba ki che go no na ni kim khat chu so ma ki sakina kim khat chu tabam ham tia hi le thim pe la ki khat be kina gan the na sim sel lo ni ke tho sa ne be tu la ya pathin kahovin missionary kahin pastor kahin ai lo le pathinari pin tha han kahi diwa thukim na ne wa hum ting le bung bu pai chuwa pathini dai tom pa hi ve nai le mimma sa ho thu ho dan ho seji ma sa gim dan ho ka ve tinga le ho hi christiani na men puding ala sa sa ta ki ji chu pathin ba choi na isa min se si dong le hon ki kai ta lo chu hok so mai cha mi hin pia min itham sel man ham khacha se si nai le ya le ki pi ke ta lo chu thil pha long ki bor ta lo mi ma sa na taw na ga ma ni yong ki za cha ki mi ga se pha ni yong chu kha sa ki se ki asilam bo na chu ki za cha le hil ki ta san cha te ho yi masang la mi te ho ki te ka ai le ile ka ai ki dan in a ki gam ta ichila khanga mi ten ba thim gao masaho mi masaho ta sa masaho ba leng so min rom leng persecution mi so min su mang din ala gu ba su gan the na sam pe ana chan ba win ata sa ba asumang pe win ata san na ba ana sumang jo pu be lo pin na pathen chang han na itabang gimbol na le ha sa na pha la ta hi ichile khamu hin kisuna hin chikille ichile khamu hin sun zon ama ta lo hi su gen thena sa ta an changa poison ke san ki don sa poison ki don sa mihi ma dinga thina gu hiya mihi ma dinga poison hi wangin pakai lagawin om pi je chun ama dingin poison om chu tui ki don ta bang ana thi pu sadhu sindarsin ama hi sik hoa dinga kina pium ta alu apaten ana kina pi ta chone hi hijong le pakaya kuna pathian di ta na hi na nei ki mu sai da ta na anaman to han chu pakai pathinin
kimu sana na nei tolan chun hewa ko le chun thi chan ge ya dingin pakai pathin chu pakai Jesu hu hi pula leng pa ni ki sam pa ata san na le akipi do ni khwa ko na chun su pi sangam te muda na le ganda na sa pen hu chang ta ne ama dinga su pi sangam om poison adon sa khidinga auma the lord can jong alo na ji a he lo lungin taw na jalin ama he adam do kinin vanoya mi he the kat pathin na dong sang pe ong ta ne lo pin pathin sang thana hilai mu na hin ngai lu zon ki ti pa long hi a thi na ding a ki de je chun a thi ding de sa ong ta je chun poison don sa he ro ning ki te ta su a hin la thi na guin na tong thei de pun thi nan vai hom thei da pun ita bang poison a kun chen hu da nam kinin abana a thi thei lo pha chun khang bela an ki kem kinin khang bel sunga mei ha ta a kitin khang bel thau ki ken na ho chun thau su rin thau ong sat lai ta chun amai a ki le lo ni mei aka lui ko in hen wang koi ma cham lo mei sai na ka thi sai asu kha ja na salo koi ma cha kim lo a thi hi lo nga la angol hi lo nga la hele angol ho je no na sa thi in la ji ngai lu zon ki pai ata san na le Jesu Christ na sei lam lo wa hi khang ber so na ki kyang ni hi a ki ti lai je in jok ka hu him pa kum hizat zen kan zuina ke a dingin sei lam ne ding mun om pui ti na ma hin China mun zo ani ke ni khang ber so na ki kyang a hin la khang ber so nga a ki kyang mai je in jong thi sa thau sa me sai ama chunga tha ne thi ki pu ni lo pin na pathin sa abana khambel sunga konin la do nam kinin khambel sunga kona akela do je wachun patmos kiti tuikul sunga chun amai selumin anomen tuikulin aum kim vela ko do na ding umlo gambe khana chun amai ake koi ta thosi vai bum gen himnam kimnam kelo lintin ne ding nam umlo dim hi ahin la ichilai mona kir thiding saha zulava gen hingon apea athiding kenga jing ba chu thi theiri lovin pa kai pathina ko na thugil khununga humlum ding thu tam pi jo chu ama hi ani ke sei tiket ba ne ibe tingai Christian in ko hi no sana kuma gen te na tu no pathina ko ko ti ko ale pathina ko ne ga om so ji ko ne ama jo hin gen te na sa ta aha tu jing lai hin pathina ni gin mat sa na gel ta ta chang jing ne khununga humlum ana om sa ahum om jela ahum ke ti mo thildam pi chu ama ko ne phol le anom ta ne chekil le khunungin ama hi efisi hobunga pasolen apang ke ne kitin chela ichi pasola apan namon efisia ko na hi jile kha ho hi ahin ji hidingin akise ne chekil le akisi lo na upper pose ipisia kisuna tichu azolam na phabukan setain John Gospel bung somni sang som tum la khan chiwa ko na chut akimoteyin vanoi le sirhi le kha pheng hi hen lang tui khang le hi pen tui hi jing jong le pakai jesu thilkidam abol le ngai lut na o chang se se om ki si jo pon te ti ama asel thu pi pen choi ni tu ni khwa ahung ki si do tu ni khwa ahung ki min pha tu ni khwa na o he thei dinga ahung ki si icho zo sia ko nai pathin lo pin na mo do wa